En nombre de la Iglesia SOS Curazao y de los pastores Christopher e Ingrid Midelov, agradecemos que hayas adquirido este material. Para mayor información acerca de este y otros mensajes o de nuestra iglesia en general, puedes visitarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Iglesia SOS Curazao. Para cualquier petición de oración o cualquier otra ayuda, toma contacto a través de nuestros números telefónicos 5999-695-5797 o 687-3625. Y ahora, disfruta este material y que Dios te bendiga. Así. Ok, ¿cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo están para recibir la palabra de Dios? Así es, hoy tenemos un mensaje titulado Resucitó. ¿Cuál es tu destino? Nos tema tá, ele ressuscitar, qual é o destino? Amén. Sabemos que el Señor ha resucitado entre los muertos. Desde hace muchas épocas se celebra el día de la resurrección. Nós sabemos que de hoje tempo acaba que nós está celebrando o dia de ressurreição. Y que desde hace mucho tiempo pues, la iglesia proclama este día como un día de gozo para todo cristiano. E nós, a igreja está proclamando esse aqui um dia de gozo para nós todos cristianos. Tengo por acá una nota que dice de la siguiente manera: son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de antiguos potentados egipcios. Las pirámides egipcias en parte son famosas porque contiene el cuerpo de los faraones. A pirâmide no mundo, no Egipto, no é famoso para contener o corpo de faraó de tempo naia. Exacto. La abadía de Westminster en Londres también es famosa porque contiene el cuerpo de muchos nobles ingleses, de gente importante. E também o lugar mausoléu de inglês, também tem o corpo de famoso inglês. Asimismo, el cementerio de Arlington se encuentra en Washington, en Estados Unidos, famoso por contener el cuerpo de varios presidentes y personas resaltantes de los Estados Unidos. Também na América tem outro mausoléu que tem o corpo de presidente que era famoso de América. Así es. Pero hay un sitio que se encuentra en la antigua Jerusalén. Tem lugar que está situado em Jerusalém, que es famoso. Que está famoso. Precisamente por quien no está en ese lugar. Que está famoso por sombra não tem onde ir. Pessoa que não tem ido. Eso es correcto. Y esa es la tumba de Cristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Essa é a tumba de Cristo. ¿Cuántos de nós podemos dar aplauso? Famosa porque está vacía. Você está vazio. Porque el cuerpo del Señor ya no está en ese lugar. O cuerpo de nuestro Señor ya no está ahí más. Vamos a leer la historia de la resurrección. Vamos a la historia de resurrección. Unos pocos versículos. Y quisiera resaltar algunas cosas, algunos aspectos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versos del 1 al 7. Por cierto, quiero dar un saludo para todas las personas que nos ven a través de la cámara, de las redes sociales. Que Dios les bendiga en esta mañana y que el Señor pueda hablar a sus corazones. Shomara. Dios bendiga a vocês, nós aqui via de gravação também e nós esperamos o Senhor por a palavra te demos na casa. Sí, el día de hoy nuestros pastores Christopher e Ingrid se encuentran cumpliendo con algunos compromisos ministeriales en otras congregaciones, pero dejan su saludo para ustedes. Nosso pastor não vai comprometer com outra chamada, pero Nanta pediu sandan que todos Santa Quirana presente, todos estão escuchándonos. Amén. ¿Está conmigo ya? Mateo 28, versos del 1 al 7. Mateo 28, versículos del 1 al 7. 1 para 7. Ok, leo primero en español, luego Xiomara estará leyendo en papiamento para efectos de video. Y dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era
como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo ha dicho. Jesus está ressuscitado fora de morto. Depois de sábado, no começamento do primeiro dia de semana, Maria Magdalena e outra Maria Baiwak e Graf. De repente, tinha temblor pisar. Passou ángel de Senhor para foi chelo, lora pedra que foi entrada e cai cinta de magia. E ángel estava da brilha maneira ora o ele está corta e seu pai estava da branco maneira leite. E soldado estava da teneuara, estava da tembla de medo. Na caia baura suela drumi maneira está morto nanta. Mas ángel bise mueram não espanta. Me saco posso da buscar Jesus e sungula crucificar. E nota aqui, ela ressuscitar maneira e mesa bisa com os ossos dele. Bim mira lugar caminho seu corpo estava da poner. Vai Elia, vai pisar seu discípulo não. Ela lanta foi de morto. Eta vai Galilea posso dilante. E não posso lo mire. Tesei mi mestera bisa posso. E moenan abai pura for de grafia de medo matou hope contento. Não agora vai conta seu discípulo não que a passa. Amén. Quisiera que resaltáramos lo que dice el versículo 5. Fíjese. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Me quero enfatizar no versículo 5 bisando, mas e ángela bisemuenan no espanta. Me saco vosotros busca Jesús, es un crucificar. Él no está aquí, él ha resucitado de manera, emes avisa con los osos de él. Es que de este gran texto, de esta historia que hemos leído muchas veces, podemos sacar en este versículo una cosa tremenda que tal vez algunos de nosotros no hemos visto. Se nos para quieto for el versículo aquí, nos por sacar algo que timbia, nos ves nota ripar. Exacto, porque resulta que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no tiene Cristo es un natural que no conoce a Dios. no entiende las cosas sobrenaturales. No te comprende cosas sobrenaturales. No puede comprender la forma como Dios se mueve. No te comprende con Dios se mueve. Y se asusta cuando ve lo sobrenatural. Antes te espanta, ahora mira lo sobrenatural. Pero los que conocemos a Dios, Pero es uno que conoce a Dios. los que sabemos cómo Dios cambia las circunstancias, Nos que conoce con Dios por cambio de circunstancias, ¿no? y que sabemos que las situaciones de dificultad, de dolor, de crisis, Entonces, situaciones también de crisis, dificultad, dolor, son precisamente el escenario perfecto para que Él se mueva poderosamente. el escenario tan poderoso, perfecto, que puede mover. Por eso dice la palabra de Dios que los guardias temblaron de miedo cuando vieron descender el ángel. Pensé, palabra da Biblia que soldados a tembla de miedo, orna mirando. Y por eso algunos de nosotros Pensé, algunos de nosotros, temblamos de miedo cuando algo sucede pensé, nos tembla de miedo, ahora algo pasa. y lo comprendemos. Entonces, no te comprende. Pero aquí en el verso 5, Pero en el versículo 5, el ángel le dijo a las mujeres: el ángel dice, no temáis vosotras, no tiene miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. pasó amistad, buscando a Jesús, es un cobarde crucificado. Y yo no sé cuántos de los presentes aquí buscan a diario a Jesús. ¿Cuántos de vosotros que están presentes buscan a Dios todo el día? Si tú, querido amigo, buscas a Jesús, buscas a Dios cada día de tu vida. Si a poco te busca a Dios todo el día de tu vida, Si tú, amigo mío, que nos ves a través de las cámaras, de las redes, buscas a Dios cada día, a vos, mi hermano, que te busca a Dios todo el día de tu vida, Dios te dice en esta mañana: no temas. Dios te avisaba, no te miedo. No temas, iglesia. No te miedo, No iglesia. temas, amado hermano. No te miedo. No temas, Juni. No temas, Alba. No te miedo, Alba, no te miedo, Johnny. Porque yo sé Pasó la amistad, que ustedes buscan a
Jesucristo el que fue crucificado. Que você anda busca Jesucristo é um agora crucificado. No sé cuántos pueden glorificar el nombre del Quanto de Señor, você pode glorificar em nome pero do dice la Senhor? Biblia Pero a Bíblia diz que el que busca pero es un que busca encuentra. lo contra. Y si tú buscas a Jesús, Si você busca entonces Jesus, tú le vas a encontrar. lo coloca em ele. ¿Cuántos pueden aplaudir su Quanto nombre? você ¿Cuántos dele pueden dar aplauso? aplausos? Sin embargo, Sin embargo, hay muchas personas Deus viene que con corazón sincero que tem um coração sincero. buscan a Dios. Não busca a Deus. Existen muchas religiones Está existindo roupa religião. y la gente a veces con corazón genuino, Então tem viagem com um coração sincero, não busca a Deus. ellas buscan a Dios. Não busca a Deus. Pero la Biblia enseña Pero a Bíblia diz que a Dios hay que buscarlo que nós temos que buscar a Deus en el lugar correcto. tem um lugar correto. Y aunque Dios es omnipresente, Então, aunque Deus tu caminha, tenemos que buscarlo nós temos que buscar. donde Él puede ser hallado. Caminha, vou pôr em ele também. Lea conmigo, vamos al Evangelio de Lucas, Vamos, van a Lucas, capítulo 24, verso 5. Solo un verso. 24, 5. Lucas 24:5. Y leemos así, en el nombre del Señor dice: y como tuvieron temor, esta lectura es paralela a la que acabamos de leer. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. ¿Quiénes les dijeron? Los ángeles, los que estaban en ese momento. ¿A quiénes? A las mujeres que habían ido primero al sepulcro. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A su nombre gloria. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Na Lucas 24, capítulo 5, diz aí ele mira de mulher para a cabeça, mas é homem a dirigir a seguinte palavra na. Para que o posto da busca é que está na vida, meio de morto, não? Así es, porque a Jesús Ele não está aqui, ele lá está fora de morto. Cada que ela vista o tempo que estava na Galileia ainda. amén. Así es. Recuerda que Jesús tiene que ser buscado en el lugar correcto. Tú no puedes buscar al dador de la vida en un sitio muerto, en un lugar de muertos. Bom, para busca é que está dando vida em lugar que está para morto, não? Y así entonces vemos tristemente como hay mucha gente que Mas hoje em dia tem que tiene un deseo sincero, não tem desejo sincero, pero que está buscando en lugares equivocados. pero não está buscando a Deus em lugar al revés. Llámese religión, Te enviado a religião, llámese movimiento humanista te enviado a movimento não humanista y cualquier otro tipo de doctrinas ou qualquer outra doutrina, não. que no llevan al dador de la vida. Quando está chegando é que está dando vida. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que vivamos en una religión? Quanto de nós saco Deus não quer para nos viva de uma religião. Porque Dios quiere que usted tenga una relación personal con Él. Deus quer para nós ter uma relação personal com Ele. ¿Sabe usted que aún asistiendo a la iglesia cristiana, Aunque você viene igreja cristiana, si usted no cosecha una genuina relación con el Señor, se não há uma relação personal com Deus, usted solo estará viviendo en una religión. então você está vivendo com uma religião. Y la religión no salva, Até a religião não te salvava. porque el único que salva es Cristo, fue el que se levantó de la muerte a su E o nombre, único que gloria. salva é Cristo, mas o batete são colando foi morto. Glória a Deus. De manera que no se conforme Assim não está não conformado solo con cumplir religiosamente, com cumprir religiosamente, asistir a un servicio, vir religiosamente à igreja, leer de vez en cuando la Biblia, te enviar de vez em quando você lê a Bíblia, tal vez de vez en cuando elevar una oración tipo flecha al Señor, rato você manda oração chiquito de flecha assim para cielo, sino que usted y yo, para no temer, para nós não ter medo, nós fazer, necesitamos buscarle a Él. nós fazer busca de dia de verdade. Y usted me dirá, pero bueno, no hay que buscarlo, hay que leer la Biblia, hay que orar. Pero a visa busca de dia que me lê a Bíblia, antoja a oração. Sí, por supuesto que sí, todas estas son espirituales. Seguro, está querendo praticar o espiritual. Es a través de esa manera como le buscamos. Assim nós estamos buscando. Pero es un asunto de disposición del corazón, Pero também o coração está disponível. de apartar un tiempo
de poner um tempo aparte, de encontrarte con Él, buscar de dia estar bolso com Ele, de examinar tu vida examinar bom estar mesmo dilante y poner aquellas áreas difíciles, débiles en sus manos. e poner tudo lo que não está agradar a Deus, poner dentro de sua mão, bisele, bocostan, bofaio, não botim. Amén. Y tomar decisiones, Então toma decisão, porque el precio para o preço, es alto. está alto. El precio de no hacerlo es alto. O preço está Yo tengo alto. que decirte, mi amado hermano, que es muy peligroso jugar a ser cristiano. Romana me que viste mostrando que é peligroso para um Porque cristiano. muchos de nosotros tenemos un problema. Pastor Hope de nós tem problema. Nos apartamos de Dios. Não está apartado de Deus. Nos apartamos de su Não propósito. está aqui talvez su Nos propósito. apartamos de su Não voluntad. está aqui talvez su Y después queremos reclamar a Dios por las consecuencias. Después nos quer reclamar a Deus. Y nos atrevemos a decir, ¿dónde estabas tú, Dios? Agora nós estamos dentro de visitar Deus. Cuando me ocurría esto. Ora tal cosa passa a nós. Y Dios te dice en esta mañana, Então Deus te salve bem daqui. yo nunca te dejé. Pero a mim não lavo. Tú me dejaste. Tá aba lagar a mim. Tú te apartaste. Tá aba apartava mesmo em mim. Necesitamos Nós terceiro, estar a los pies de Él, estar en relación con Él permanente. nós terceiro tá na rodilha se cair constantemente dentro de sua presença. Amén. A su nombre, gloria. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Glória e honra para Deus. Denle un aplauso, Señor. A su nombre sea la gloria. La esperanza del cristiano Esperança de cristiana es que vamos a resucitar algún día, así como Jesús resucitó un domingo como hoy. Mescosco Jesus a ressuscitar dia de maneira ave assim nós também está. Así es, de manera que, pero no sé si usted sabía Pero nós hacemos santaza que la resurrección que ressurreição es una promesa para todo el mundo. tá promessa que ela hace para tu rende. A lo mejor usted diría, no, para los cristianos solamente. Não, pero teniendo lo dice, no, pero tú cristiano eso. Pues déjeme decirle que no. La A veces acá promesa, ele sabe que não, assim não. promesa de la resurrección es para todo el mundo. É promessa de ressurreição para tu rende. Vamos a leerlo en 1 de Corintios 15, 20 al 23. Déjeme buscarlo por aquí. Vale ser a 1 de Coríntios 20 Al versículo 23. Déjeme ver, porque tengo aquí marcado y no quiero que se me vaya a perder nada. Primera de Corintios 20, 23. Déjeme ver, perdón. Primera de Corintios, disculpe, 15, 20. 15, 20 al versículo 23. Esa fue la confusión. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. Leemos en español y luego en papimiento. 1 Coríntios 5, 20 para 23. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, diga conmigo, primicia. Primicia. Diga primicia. Primicia. Primicia es algo que es primero. ¿Correcto? Seguimos leyendo. Repetimos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, algunos serán resucitados. ¿Qué dice allí? Pero dice que algunos, todos, dicen. Entonces en Cristo todos serán vivificados. Pero en realidad Cristo não foi morto como um promedio morto não. Passou para mais fosse morto 30 mundo para meio de ende. Ressurreição foi morto também para meio de ende. Mas fosse que tu rende me se muri para motivo de na relação com Adão, assim na tu rende lo lanto foi morto para motivo de na união com Cristo. Y hay otro pasaje que lo expresa un poco más claro y está en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos allí, por favor. Juan 5. Nós vai em Juan 5. Versículo del 28 y 29. Versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera: Eu pensei assim aqui. no os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dijo? Algunos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No versículo 28 dice: não queda assombrar para o que me avisa, para assombrar. Tá chega a hora que o turco tá morto de engraf lo escucha su stem e não lo sali. Estanco assim bom, lo lanta for de morto e há vida eterno. Mas estanco assim maldade, lo lanta for de morto para receber condenação. Así es, de manera que entonces el asunto de la vida cristiana no es tanto que resucites, porque todo el mundo va a resucitar. É assunto de vida cristiana, não tá que nós também ressuscitamos. Aí nós todos também ressuscitamos. Sino cuál va a ser tu destino. Se não pode sungo também tá bom destino. Por eso el título de este mensaje, Esse é o título de mensagem, tá? resucitó, ¿cuál es tu destino? Ela ressuscitar, qual é o destino? Así es. Amado hermano, la salvación, como la Biblia enseña, se recibe según Efesios 2 por gracia, es un don, un regalo de Dios, y se recibe por fe en Jesucristo. No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Todos estamos de acuerdo? Dice Efesios que la salvación es un regalo de Dios y se recibe por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios não avisa que salvação botar em ele como um regalo, não para sombra botar merecer. Para um regalo botar em ele, Antônio, a palavra da vista também, botar para ele ainda não quer assumir essa coisa. Pero, sin embargo, es responsabilidad del cristiano, Pero de responsabilidade é cristiano, después de haber recibido ese hermoso regalo, depois que vai receber o regalo aí, honrarlo a tu honra também. y buscar a Dios E busca a Deus y caminar con Él. e carna com Deus. Mira, hermano, en este aspecto De aspecto aqui humano, hay muchas posiciones, hay muchas escuelas de pensamiento. tem outra forma de pensar. Hay algunos, y estoy hablando de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia cristiana. Me estou falando de cristiana ou aqui, igreja cristiana. Algunos piensan que sencillamente la salvación no se pierde, Tem algo que pensa que salvação não pode perder. que no se pierde bajo ningún concepto. Como pode perder, balde nenhum, nada como assim. ¿Ok? Normalmente la denominación, la gente de la denominación, salvo siempre salvo, son los que creen esto. Isso não que quer ser, isso não que pensa, se uma vez vai salvar, pode salvar para sempre. A ninguém pode assim. Así está el otro extremo que cree que se pierde, la salvación se pierde hasta si suspira un sacudo. Então pensa que salvação não pode perder hasta a hora morrer, roceia, hasta a hora mosquita, roceia. Es decir, que por cada pensamiento tú vas al infierno, que por cada... Que me qualquer pensamento e depois vai ao inferno. Pero sin embargo está el punto medio donde, que es el punto al cual yo me inclino. Pero tem gente que pensa que o qual nós também queremos. Es mi posición personal. Essa é a minha posição personal. Usted cree lo que decida creer, Vou querer o que vou decidir de querer. pero desde mi perspectiva Pero fora de minha perspectiva, es lo que la palabra de Dios enseña. essa é o que a palavra de Deus ensinha. Y es que hay algunas condiciones E tem alguma condição donde la salvación del cristiano peligra, onde a salvação de cristiano agora peligra. donde la vida del cristiano peligra. Então onde a vida de cristiano também agora peligra. Y es que el peligro, las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestra vida apartada de Dios, Então é consequência de nossa vida de pecar ou quitar fora de Deus, diante de Deus. son consecuencias que nos perjudican en esta vida, É por perjudicar-nos aqui nada, pero creo que también nos puede perjudicar en la vida espiritual. pero é por perjudicar-nos também na vida espiritual. Y de eso quiero que hablemos en esta mañana. Então dizemos que a papi aumenta. Acompáñame al libro de Gálatas, por favor, capítulo 5, verso 13. Lá nos vai Gálatas 5, 13. Okay. Gálatas 5:13 dice de la siguiente manera: porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros. E também será no versículo 13, Romalan, você tem amar para estar livre, pero não use a liberdade aí para entregar vosso mesmo mal desejo, mas bem sirve outro para meio de amor. De manera que la Biblia dice que la libertad que Cristo nos otorgó no podemos usarla como ocasión para el pecado. Que a Bíblia diz que nós temos liberdade em Cristo, pero nós não podemos usar a liberdade para mal desejo, não para fazer o que nós queremos. Porque este es el peligro precisamente Pastor, aqui não é peligro, de ese extremo que dice que la salvación nunca se pierde. E não é extremo, caminho da gente da vista que não pode perder salvação. Donde sí pareciera que la gracia Pero da parte manejo que gracia es una licencia, es un permiso para pecar indiscriminadamente. dá uma licença, dá permiso para por pecar quanto como que. Pero aquí la Biblia nos dice que no usemos la libertad que Dios nos ha otorgado Pero aqui na Bíblia diz nós não usa liberdade que Cristo nos como ocasión para el pecado. para nos porrar se pecar. Y así hemos visto la vida de muchos, inclusive hombres de Dios, Então assim nós mira também de hope também gente grande de Deus. que se han desplomado Kuna cai machaduro mes. por no haber sido cuidadosos en el temor a Jehová Pastor não cuida da mes e não tem temor de Deus mais. y en la santidad de la cual la Biblia dice que sin ella nunca veremos a Dios. Então tem a santidade também, caminho da Bíblia avisa, sem a santidade nós não podemos mirar a Deus. Pero entonces tú podrás decirme, Pero vamos a avisar melhor aí. pero entonces ¿cómo nos salvamos? Pero então ele conosco salvou salvando. Si la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero se a Bíblia avisa que nós todos pecador então. Inclusive la Biblia dice Pero a Bíblia avisa que saber hacer lo bueno que o bom se é bom. y no hacerlo ya es contado como pecado. Então já hora porque assim já tá pecar acaba. Entonces significa que estamos fritos. Então aí nós apoiamos, nós está frais. Pero no es así, hay un punto medio, hay un punto de equilibrio en todo esto. Pero não tá assim, tem ponto meio, punto de balança. Y aquí hay otra verdad bíblica. Então aqui não tem outra verdade bíblica. Una cosa es ser pecador Outra coisa que nós é pecador. y otra cosa es practicar el pecado. Então outra coisa que nós praticar é pecar. Es decir, vivir en una condición de pecado aún conscientemente Esse aí que vem viva de pecar, haciendo cosas conscientemente, sabiendo como no más, pero vos haciendo. y justificándose, porque el ser humano tiende a justificar sus conductas equivocadas. Então também justificando as mesmas coisas com a maioria de gente também diz, sim, pero não está justificando, mas sim, pero tal situação, não tem justificação para isso. Y les recuerdo el pasaje del principio, a Dios hay que buscarlo. Então, me volvo a recordar a passagem anterior que tu disse, Deus, não tenho busque. Para no tener temor de nada, Para não ter medo de nada. pero hay que buscarlo en el lugar correcto y de la forma correcta. Então, pero eu tenho busque de lugar correto e de forma correta. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Gálatas, en el mismo capítulo 15, pero vamos a leer un pasaje desde el verso 16. Gálatas 16, nós também lemos passagem. Gálatas 5, del 16 al 24. 5, 16 para 24. Y dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, note usted la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, que es la forma como se espera que vivamos, el primer verso dijo que viviéramos en el Espíritu, satisfaciendo el Espíritu y no en la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nós estamos lendo foi um pouquinho de Gálatas 5, no versículo 16. Vida que quadra com o Espírito de Deus. Pensei mesmo, Itabisa, se você olhar o Espírito de Deus dirigir vossa vida, você não satisfazer vosso mal desejo. Mas sobre o mal desejo, tá brinca o Espírito de Deus. E eta brinca não. É só que vai contra de outro, que me que você não pode dizer assim, lo que você quer. Pero se tá seu Espírito tá guia você não tá submetendo a lei. Tá bom, claro, Kiko, esse não tá seguindo mal desejo, não tá assim. Não tá cometer acto de imoralidade, não tá assim, coisa impuro e tá vivendo vida parotim. Não tá adorar Deus falso e praticar bruxeria. Não tem uma atitude hostil, não tá trazer pleito e tá envidiar outro ende. Não tá clapa rabia, não tá buscando mesmo proveito e tá trazer desunião e partidismo. Não tá gente a luz, burache, parandeiro e outra coisa semelhante. Me está advertindo sua maneira minha se dia acaba. Estão comportando assim, não tem parte do reino de Deus. Pero lo que o Espírito de Deus está generando em ele está amor, gozo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E constam em não vai contra nenhuma lei. Estão de pertencer a Cristo Jesus e a crucificar ele pecador de um mês, junto com sua paixão e mal desejo. Amén, a su nombre, gloria. De manera que podemos establecer, como la Biblia dijo y señaló, esas obras de la carne y los frutos del Espíritu. Que menor e nós estamos para com a fruta do Espírito Santo é importante para darnos vida, então a distância por mal desejo. Que la Biblia entonces hace una diferencia entre los que practican el pecado Então a Bíblia hace diferença entre estando da prática pecado y los que somos pecadores redimidos. então é um pecador na redimir que me bota convertir. Porque leímos en la lectura anterior que los que somos redimidos hemos recibido libertad. Es não tá salvar, esse não tá na liberdade. Solo que no debemos usar esa libertad como ocasión para pecar. Pero nós podemos usar a liberdade como ocasião para chance para o povo pecar. ¿Dónde está el secreto? Onde o secreto está? ¿Dónde está la diferencia? Onde a diferença está? Usted y yo tenemos una naturaleza pecadora. A mi cubo tem uma natureza pecador. Enseña la Biblia que este cuerpo carnal Que culpa, a Bíblia também diz que culpa de carne aqui. y que aún nuestra alma E aún assim nos alma também tiene una naturaleza pecadora. tem uma natureza pecador. Pero también enseña la Biblia Pero a Bíblia diz nos que também. cuando usted y yo aceptamos a Cristo Ora a mi cubo nos acepta Cristo en nuestros corazones, de nos corações. nuestro espíritu es renovado y nace de nuevo. Então, o nosso espírito está renovando, nos nasce de Y novo. entonces experimentamos ese nuevo nacimiento Então, nós experimentamos, nos nasce de novo. del cual Jesús le habló a Nicodemo. De lo que Jesus avisa a Nicodemo. Y dice la Biblia de manera Então, a Bíblia avisa que de maneira, que si alguno está en Cristo se algum de vós está em Cristo, y la palabra está e a palavra está, en el original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, está original em grego do Testamento Novo, utiliza un verbo que implica continuidad. que está utilizando verbo que está seguir, que está continuar. O sea, lo que quiere decir que estar en Cristo es permanecer, es estar constantemente, es estar siempre en Él. Ok, que está em Cristo é verbo que ela usa que sigue, queda dentro, não stop de queda dentro. Y dice, los que están en Cristo, nueva criatura es. A gente pensa, é só que está em Cristo, que criatura nova está. Las cosas viejas pasaron, É coisa vieja não passa. y aquí todas han sido hechas nuevas. Então mira, turcos guarda assim novo. Entonces, tenemos un espíritu dentro que nos redarguye, que nos ayuda, que nos guía. Então nós temos o Espírito de nós, que é o Espírito Santo, que está guia nós, que está visa nós uma bacana, que passa. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa
pero nós temos uma natureza pecaminosa também. que será transformada solo cuando el Señor venga por segunda vez. Quando vai o transformar, ora Senhor vini de Deus via. Por eso el cristiano vive una lucha interna feroz. Você cristiano vive luta denso mês, mas já feroz mês. Entre las cosas que quiere hacer De coisa que é assim, para agradar a Dios, tá bom com Deus, para assim para Deus. pero que muchas veces hace para agradar su carne. Pero vivia está assim para agradar sua carne, ver se sua carne contento. De eso mismo nos habló Pablo en sus cartas cuando decía: Necesita lo que Pablo papia con nós, ora la vista de sua carta, né? pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre de mim, quem lo librar-me for de culpa de morto aqui. Porque hago lo que no quiero hacer Pasombra mi tá assim, lo que me não quer y assim. lo que quiero hacer no lo hago. Então lo que me quer assim, me não tá assim. Pero el asunto, Pero é assunto tá. el secreto es un asunto del corazón, É secreto tá assunto de coração. es un asunto de decisión, É assunto de decisão. es un asunto de disposición. É assunto de disposição. Y Dios ve el corazón de Então sus Deus hijos mira o coração de sua y filha. honra el corazón de sus hijos. Então tá honra o coração de De sua manera filha. que usted, aún teniendo una naturaleza pecaminosa, De maneira que anche tem uma natureza pecaminosa, si usted mantiene en su corazón se vão manter o coração, el deseo, é desejo, el propósito é propósito y la decisión e é decisão. de abandonar las cosas de pecado, E lego mais tu pecado. aunque en su debilidad algunas veces pudiere caer, Aunque tengo debilidad, vou cair. entonces el Señor perdona su pecado, lo limpia de nuevo Está limpiado de novo. y lo mantiene adelante. Então Y é lo torna levantado a la diante victoria. de A su nombre, gloria. ¿Cuántos pueden da sua decir nova gloria? glória. El mismo David, É mesmo David, el rey David, é rei David. aquel hombre que, siendo un jovenzuelo, tumbó al piso al gigante con una piedra. É mesmo homem rico, agora estava chiquito, ela tira Goliat bom. Ese gran hombre de Dios É grande homem de Deus, sim. cometió un pecado grandísimo. Ela mortal. cometeu pecado mais grande mesmo. Ya cuando era rey, Agora estava rei, cava. paseándose un día por los, ¿cómo se llama? El techo. Por el techo del palacio. Agora estava cá arriba dak de casa, Él, por supuesto, desde allí podía de seu palácio. mirar las casas, mirar a la gente. Foi nada, por mira, tu le castan de ele não está vivo dentro do reino. Y vio a lo lejos de repente a una hermosa mujer Então ela mira Leo e ela mira mulher mais bonita mesmo. y sintió deseo como hombre, Ela sente desejo de maneira homem. pero sobrepasó la línea y la mandó a buscar. Então ela passa a linha, você mulher estava trabalhando, então ela mira ele sonou, então ela manda buscar mulher. ¿Y cuántos saben que en un rey su palabra es amén? Todo el mundo obedece lo que el rey diga. Então quem de você, quanto de você sabe o rei visa com botinho opção. Y esta mujer fue traída de su presencia y el rey la llevó a su cama. Então a mulher aqui ela vem se cadeia, então era tem relação sexual com ele. Y no conforme con esto, Então estava contenta ainda que coisa. al enfrentar las consecuencias, la primera consecuencia fue que esa mujer quedó embarazada. É por consequência estava que a mulher ia quedar na estado. Sabiendo que iba a quedar en evidencia su pecado. Então ela mira que ela peca. Entonces usó la mentira y el engaño para atraer al esposo de esta mujer que estaba en la lucha, estaba en la guerra, peleando por su nación. Então ela usa, ela ganha. Então ela usa a situação aqui. Pertence casada e mulher aqui se cadeia. Então ela precisa para mandar para a guerra. Você é casada para brincar de guerra. Y le dijo, mira, ve a tu casa, acuéstate con tu mujer, disfruta de ella, tú has luchado mucho, porque lo que quería es engañar al marido para que la gente pensara que ese hijo era de él. Pasombra, lo que estava querendo citar, ganhando na pasodoro, o hopi agora ainda vai guerra, não está querendo hopi tempo, antori, está querendo tape costor de pista casar, vai casa, vai desfrutar de boca casar, pasombra foi mais tempo, por não abrir de bocas. Porque yo no sé cuántos de ustedes saben que un pecado te lleva a otro pecado más Então, grande. quanto de vocês sabe picado, aí vai uma mais picado. Es decir, cuando tú abres tu corazón y le das permiso al pecado, Então, agora vou abrir o coração, então vou permitir picar 30. porque el pecado, mi hermano, es algo
que comienza en el corazón y en la mente del hombre. Mas o pecado começar dentro do coração de ele e na mente. No podemos engañarlo y decir, es que el diablo me obligó, es que el diablo me engañó. Não se pode nos pensar do bicho, não, o diabo põe nós, o diabo lá que nos hace Amado coisas. hermano, eso es mentira. É coisa que ganha nos La Biblia ganha. dice que de nuestras propias concupiscencias nace el pecado. Bem, do bicho quando foi nos fez pecar, nos fez pensamento durante a nana é pecado na Él solo puede seducirte, presentar la oportunidad. É por apresentar a oportunidade para também estas coisas. Solo puede poner las cosas en bandejitas de plata. É por poner em bandejita de plata. Pero siempre el pecado es tu decisión y la mía. Pero é pecado a boa decisão e time. Y cuando tú comienzas a acariciar el pecado, cuando comienzas a imaginarlo, Então eu vou começar a imaginar de momento, então vou começar a acariciar o pecado. lo más probable es que lo lleves a cabo. Então provavelmente vou trabalhar assim também. Y luego ese pecado te va a llevar a uno más grande. Então é pecar e te vai um mais grande. Y luego a otro más grande. Então mais grande. Y entonces tu vida estará en peligro. Então a vida está em perigo. No obstante, este gran hombre de Dios, Não obstante que é um homem grande que de Deus, que no pudo lograr el cometido con el esposo de esta mujer, para lograr para casar, vai casar, vai dormir com a mulher, casar está assim na fiel na dia. porque dice la Biblia que este era un hombre justo Porque a Bíblia está pensando é um homem que está um homem justo. y a él no le parecía justo que mientras sus compañeros se estaban matando en la guerra, él estuviera disfrutando de su esposa y su hogar. Então está parecendo justo que mientras o outro soldado estava em guerra para matar a curva, ele vai desfrutar, vai casar, vai jogar de sua casa. Durmió esa noche a los pies de la puerta del palacio, Então ela dormiu na porta do palácio de seu rei. diciendo con ellos, Então bisando assim, no siento, yo no voy a participar, no voy a disfrutar de esto cuando sé que mi lugar está allá. sorry, não vou para casa, me sabe bom que meu lugar está em guerra. Entonces el rey desesperado Então o rei, ora David, lo desesperado. envía de nuevo a la guerra y le da la orden al comandante que lo ponga delante Então está mandando a guerra, então está o comandante poner-te adiante. para que esté en la primera línea y sea muerto por el enemigo. Então para de fila adiante, então orina este prometo nada mata. Tremendo. Tremendo. Sin embargo, la Biblia dice acerca de este hombre Sin embargo, a Bíblia diz de homem aqui, que él era un hombre que estava um homem conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Deus. ¿Cómo se explica eso? Como te explico uma coisa assim? Eso debe traer también esperanza a nuestras vidas. É como se me traz também esperança na nossa vida. Yo quiero decirte algo, este hombre supo arrepentirse delante de la presencia de Dios. É homem que pensava que ele arrepentiu diante de Deus amargamente. Este hombre fue humilde al reconocer su falta Humildemente ele reconhecer que ela hace falta. y decidió no volver a pecar Então ela decidiu e não peca mais. y lo hizo. Então ela assim. Eso significa, É assim que mesmo. no importa, mi querido amigo amado, lo que hayas hecho en tu vida. Não importa que como hace de movida, não No te importa. importa qué cosa tú hayas vivido. Não te importa que como hace, que va Si vida. fuiste un ladrón, si fuiste un asesino Se botamos um assassino, botamos um ladrão, o un promiscuo, estuviste con muchas mujeres o con muchos hombres. como fornica, ou adulterar, ou aí banana. Exactamente, un adúltero. Si tú te arrepientes, si tú pides perdón a Dios, E se vou arrepentir e pedir Deus perdão de coração, entonces Dios te perdonará então Deus lo perdonava. y dirá de ti que eres un hombre o una mujer conforme a su corazón. Então ele pensa agora aí que vamos botar homem ou uma mulher conforme seu coração. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quanto está dando a Deus glória e honra? Ya estamos llegando. Si va a aplaudir, apláudale a él fuerte, hágalo con todo ánimo. Vamos ya hacia el final. Yo quiero que me acompañe el libro de Romanos, Lá nos vai de Romano, não? capítulo 8, versículo 1. Y esta es la respuesta. Si usted en su corazón tiene el deseo de seguir a Dios, tiene el deseo de poner su vida a sus pies, tiene el deseo de dejar las cosas que le desagradan, entonces Dios le va a bendecir y no hay ningún peligro para usted. Amén. Dice Romanos 8:1. Romano 8:1 diz assim aqui. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A su nombre, gloria. Romanos 8:1 te dice que me anto. Agora aqui não tem condenação para esnan que está unido com Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir en esta mañana Quando que Deus quieren, está pobisa aumenta, que sencillamente quieren comenzar de nuevo? como sabe que começar de novo, Que quieren vivir una vida siguiendo a Dios, com que vivam vida seguindo a Deus, siguiendo a Cristo. seguindo a Cristo. Si ese es tu deseo, Esse está bom desejo? primero necesitas recibirlo en tu corazón Primeiro você receber no meu coração. si no lo has hecho. Se não hace ainda, Segundo, necesitas cultivar una relación con Él. vou ter que cultivar uma relação com Ele. Aparta un tiempo de tu vida, de tu día, Apartar tempo de bom dia. y busca a Dios en intimidad. Então, vai você com Deus de câmara e busca sua intimidade com Ele. Amado amigo, amado hermano, no es necesario que te sepas la Biblia. Romana não está necessário para você a Bíblia. No es necesario que manejes lenguaje fastuoso, increíble. Não tem nada para você a linguagem grande, a nível alto. Allí, con la sencillez de tu corazón, Com a sinceridade do coração, con las palabras que tú puedas, com a palavra como por, tú dile a Dios vou te avisar a Deus, que tú quieres conocerle, comigo que conhecemos, que tú quieres seguirle, me que seguimos, que tú quieres vivir, permanecer en Él. comigo que viva e permanecer em Ele. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quanto de a Deus? Yo quiero hacer una invitación al altar. Yo quiero invitar a todo aquel que desee, que diga, que hoy quiera renovar su vida en Cristo Jesús. Sea que ya le conoce, o sea que no le haya conocido, y que diga, yo quiero caminar con Jesús, que pase al frente. Yo quiero que venga, que me dé la oportunidad de orar por usted. Sea valiente, levántese, no mire a su alrededor. Es una decisión personal. No significa que si usted se levanta es porque está viviendo una vida de pecado. No, todos somos pecadores. La invitación es para todo aquel que desee caminar con Cristo de forma sincera y de forma permanente y permanecer en Él. A su nombre, gloria. Yo quiero hacer dos oraciones también para la gente que nos ve a través de las cámaras de las redes sociales. La primera oración es para aquellos que nunca han recibido a Jesús como su Salvador, que nunca le han conocido. E para mim, a oração está para esses que nunca aceitar Cristo dentro do coração. Y quiero que usted repita y la iglesia también nos apoye en voz alta esta oración. Ustedes también, por favor. Então, me que vamos a repetir, a igreja também apoiar-nos em oração. Señor Jesús, Senhor Jesus, te doy gracias por este día. danke por dia aqui. Gracias por tu amor. Danke por o amor. Gracias por tu palabra. Danke por a palavra. Gracias por el regalo de la vida Danke pelo regalo de vida. y por el regalo de la salvación Então, pelo regalo de salvação. que hoy me ofreces Qual eu vou dar do nome? y que hoy me otorgas. Então, eu vou dar do nome. Gracias, mi Dios. Danke, Senhor. Hoy te abro mi corazón. Eu me está abrindo meu coração na hora. Reconozco que te necesito, Me te reconhecer como me estevo. que necesito caminar contigo Como me esteca na cubo. y dejar de practicar E stop de praticar. las cosas que no te agradan, oh E Dios. coisas que não estão agradáveis. Ayúdame a conocerte, Ajuda-me a conhecer. ayúdame a seguirte, Ajuda-me a seguir. a obedecerte A obedecer. y amarte cada día E más. estimar todo dia de novo. Revélate en mi vida. Revelar o meu nome. Quiero escuchar tu voz. Me quer escutar a voz. Quiero experimentar tu Me presencia, quer experimentar a boa presença. sentir tu compañía, tu abrazo. Sentir boa companhia e boa abraça. Que todo lo que mucha gente dice, Aunque quanto lo que gente avisa, que tú les hablas, que tú les abrazas, bota papi com bota abraça. yo quiero sentirlo Me também que sinta assim. por siempre, oh Dios. Para sempre. Perdona mis pecados. Perdona-me minha pecado. Escribe mi nombre Escreve meu nome. en el libro de la vida. É book de vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Eu adorava Deus. Amén Amém. y amén. Den un aplauso al Señor. Graças a Deus, um aplauso. En nombre de Dios. Y la siguiente oración.